Guys, good morning once again to all of you. Today I am going to Bodoland Center at Bemajuli under district of Bisnath. So the DC, the Honorable DC of Bisnath district today will come at Bemajuli to provide land title certificate. So guys, I hope you will be watching this video until the end because I will show very clearly what will happen there, guys. Today is very interesting day of us because we are going to get the title certificate for our bright future. So guys, today I am very happy, very जोबोद गोजोननाय बहुत धन्यबाद থাকিলে सारे আমাৰ এই অঞ্চলৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ আহি আমাৰ অঞ্চলখন চাবলৈ আহি অহাৰ কাৰণে তেখেতক বিশেষ ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু বৈক্ষৱ আশা কপালে থাকে কলেবাই ধন্যবাদ এসডিও সদর বিশ্বনাথ তেখেতক बयखौबो आफाखौनो बिथाङा सारा जोंनि थाखाय थैसोम सामथा खबरानै गरायफिननो थाखाय खनसे खावलायबावबाय दा बे समाव आखाइ खबरायनानैबो सिमाङा जोंना मोगथां महर मोनबाय बहुत धन्यवाद टीम पी सरगियारी